Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Romar. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Rugyak ti agsalaysay idi agtawenak iti 38. Jak ammo, ngemsak man tay lalaki ang nagpunipunan ti amin abain. Nga ultimo panagayat ko iti may sa abalasang, ket jak mayabkas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Romar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan na talaga, insan. Talagan sa ngaglaklakayaklatan na baro. Inasawa naman ang tayo kursunada ka, babae. Ket, anyang ngamin tinararamid mo. Agbunto-buntog kang dumat ngamin. Di kapilitan nga inunaandakan. Nasakit tinakam ko, insan. Kapaminduan dahi ito pasamak. Basol mo lang Day tabagim ti sidira minsan. Unay mo't tayo na. Makaasawa ko, man. Diyak mo't lang makaasawan. Kasano ngayon nga ro na makaasawa ka no kastamot. Ultimo agaram, di mo pa'y may turod. Oh, kasano pa ita? Iso nga iturturod mo insan. No talaga kayat mo ti mga asawa. Iturod mo. Nagsakit ti ulo. Kasano ko maasan na nasakit? Kasmetlatay nakaununday a panawen adi kay naginom iti namay anyaw. Madya talaga. Kahit sana bali tamayat idirabi Hindi nga insan din daw. Sa dinong tinagturugan na. Ay nagawid idirabi Nabarbartek. Kinabalan na tinagawid. Kinabaglan na Kan maysa, saan unay anabartag. Si kamo laeng ka, tikas taunay tibartag na. Oh, kumusta nga itirik na minsan? Nakailiw-liwag kamot nga tan. Dalat tayo insan. Nagsakit. Naut-launay. Ado pa hindi ta insan. Addan tulat ta. Nagadudi ta babalasang. Turid lang ti kasapulam. Ayun kayam. Kayat mo, tayong tagpasyar diyan da Uncle Bertaw. Kano? Inton o may alawas. Ay, man. Barang makalipatak at mailiw-liwag ko tirik na kinsan. Ayun insan. Maya ti jaya. Anya ti amuti ngagpaysungay. Amangan pa'y gitino ijay ang masarakam ti babae aparakin ka. Nanang, pakikita yung tuman tay pastor ko. Apay, sa dino ti papanam. In kami ka na insan din daw, ijayan da Uncle Robertaw. Anya ti aramidan yu ijay. Ay, kating ka magpasyar Manungaal daw yu ijay ngay. Depende. Saan mo't kidi nga umabot iti makalawas, nanang? Ala ang arod. Anusan nyo pala nga bantayan dagiti pastor ko, nanang? Ay, naimbag man, ta nakapasyar kayo adwa dito'y ayan kao. Unangkel. Tapnusan man nga ijala ang lugar tayo ti pagigaran na. Ay katuwan Ken bareng man no, dito iti pakasarakan ni Insan Romar iti kagasat na angkel. Ay, un nga agpaisuan niya. Manuti taon mo, hangam, di ka matlamang asawan. Huwag nga rod, Uncle. Naatap nga min ti babae kanyak. Awan ang around. Kasano nga min angkel? Kasla pag-ong nga gunggunay. Inton na unaan, santo la, agrunga-runga abdi ta. Ay, awan nga rod Tinasken nga may nukursunadam. Agawa am apasong batin. Tapno saan ka maunaan? Isumot ti kunakin ko na angkel. Jack man mo. Talagan sa ama nagbabay na yung insan ko. Ading, gumatangak man iti arak. Mano abote, manong. Talo ko ma. Mabiit lang nga rod. Uwin, ading. Oh, adto'y manong. Agyaman na, ading. At to'y matibayad ko. Mabiit lang manong
Urayan nyo biit ti baryayo. Uwin ading. Insan din daw. Apay. At na nakita ka balasang. Ay na, nagpintas. Nagamotirupa na. Nakakita amat. Ija store, di ta masungad. Apo, na love at first sight kan sa akin din na, insan. Unsa, insan? Sa bagay, awan na kasi na. Ang agura ka. Ida magtapay ka ni Uncle, no, balasang. Narigatan, ang mga nood na nasawa na. Kurang ti ininom tangarak insan. Inta pa ija store ta ituloy tati. Aginom ijay. Gusto na ito yan, insan. Madi mo tinalabas. Kaya ko ba iti agsyat? Kahit mun sala makita di ko na mabalasang ka. Ah, dalawa na iti makagapo. Isum, intan. Gusto ni insan, nabarte ka kaon. Kuyugan na karon ta, nakagaram. Anya, nakainom ka, mapanagaram. Ah, Madi insan. Naala sa kitaan. No agaram ka, detay presentable kamot Anya ngay Manong Romar. Itay tapay dito eh. Di ka mo ilaag saon. ay, kuha, ading. Agminmin no lagat talatan ang arod, Manong. Tadi ka mo't agtagtagari. Ay, nangan kan ading Jessa. Uwan, Manong. Ay, Itay pa'y sardam ay, ay, nasaya na. Tapno di ka agsakit. Uwan, Manong. Ngamday ta ka diti imayam ditoy. Timang damag no nanganakon. Kuha, uwan. Jaket nga, agsakit ka. Ay, ano ko? Ay, awan lata. Salbag na ito ang iwat. Anay, awan sir-sirbi na. Anay ko. Aba, anya tararamida mo insan. Anay ko. Tapisim mo, subil mo. Masurunak insan. Apa aya? Kan un gaya. Kumusta ti papan mo jaya ni Jessa di rabi? Nagpudnukan. Just kikid din san. Nay, apa yan? Awan lata. Ay, una yan da ito. Adi lang amin. Kaya't mo asawan, di mo pa yun naibaga ti ayat mo. Saan nga ro din san? Ay, awan latangarod Awan mo nin San Romar. Talaga nga agbaak ka no kastamlaang. Nay, apay nga ay. Agawid ka. Asaan mo pailaan na ibagamat ti ayat mo ka ni Jessa? Agsubli ak to, Uncle. Ibagak to inton sumarano apasyarak. Ay, awan ay. Isubat lagayam analakayan ka. Takasta ka. Jakman na mo, Uncle. Tano kasya kasangok ti balasang. Kaslamit na baldado ti dilak. Anya? Uwan, Uncle. Iso kagurak ti bagik no daduma. Ala Isa ka naam nga raw ti sumaruno nga isa sarongkar mo ka ni Jessa. Praktisem taon dagiti ibagam ken kuana. Wadusan. Isurat mo to iti papel. Sa mo to basain. Ay, ni Uncle Mike. Na, kay tapno saan mo ang malipatan dagiti kayat mo nga ibaga ken kuana. Naimbag ta na lagi piyo pa iti agawid. Kunaklakit din no agnaud kayo ni Jay. Ninanang Mike. Nasurok lang makalawas mi Jay. Kat anya ngay tab mo, kunambot idi asaan nga umabot iti makalawas. Nga manya ngay. Pasensya kayo na na ibayag kami. Adang aming namamok abalasang ija ayan da, Uncle. Isumot lagayam. Agam, awan latam mo kon. Sigurado nga agpatingga mo laeng itinaamam mo. Awan mo, timayawid mo. Kumusta kan, ading Jessa? Kastoy, mayat latamot manong. Nakalagip ka man nga imawang.
Kaya't ko ngamin na mangagtitimak mo, ading. Kasta aya, Anyang itiyar aramidan. kas ipisigod. Agbambantayak dito store. Kat mayat nga ron Wen manong. Nangan kan? Wen na. Nasayat nga ron no kasta. Tapno saan ka amabisinan? Manong, buludok man di cellphone mo. Ne, apay ka adamot cellphone mo. Awan nga rod load na. Makiawag ka. Awagak di ka adala. Atoy. Saan ka una mabayag ata o sarak mait? Wen, manong. Sige, isubli madagos. Wen ka di. Danag mon aya. Isublik mo't lang dagos. Uy, ni Manong Romar. Apay manan? Asino dyan nakita ki di call history, akanayon mo nga awagan. Na? Kunak na makiawag ka lang. Apay manan na nakitam da kita. Ni Manong mo, kat syempre, nakita ka, idi agidaya lako ma. Ha? Ala, lalaingam ti agaram, tapno mapasungbat mo ti armam. Anya nga insan, naka-first move kan. Naibaga mo, tiriknam, nga oray ti cellphone la ko ma. Awan nga ro din san. Oray cellphone kat agbedal. Kas kada agsanod ti dilak no gandatak nga ibaga. Ay, awan man nga ruden ano kasta. Kasuron ko pa yan no maminsan ti bagik. Damad lakad ka dahi ta insan. Insan, anya nga tati aramida kaya? Simple lang. Bukawa mo na ita kinatukmem mo. Anya mo dahi tan? Oray ti cellphone la ko ma. Di mo pa'y maibaga tiriknam. Kasta, inom ka nga inom. Kas kada agawaan nyo ti mangan tapno di kay kumutaw. Mayat ta bastante ti kanan nyo. Ado ti root kun sakate. Ken uy, mayat kalkalaingan da ti may sabakan. Ay nusong bata nakto ni Jessa. Ikasar ko ta pumartihak ita may sabaka kenwang. Apo! Ha? Manglangit-langit kamot anak kaisam, Romar. Ne, isikamot gamli to. Anya ngay mo titangad-tangadam. Ay, kwa, awan. Ha? Kita nga ron na makatudtudo. Ha? The number you have dialed is either Apay ngay. or out of coverage area. Anyat na pasama ka ni Jessa. Diyak matan maawagan ti number na. Kunak no busy lang iti na minsan. Apay nga aging ga ita. Diyak makontak. Anya nga tati rason. Pasensya insan. Alanganin sa. No kasta di ka makaumay, insan. O insan, nairanamot kami na makumikumak. Agpagapas kami pa intong bigat. Kasta ya, insan. O insan, mayat kumaa, ngamnay. Aglabas mo't ngamina, nagitipagay. Hala, sa nabalin, insan. Isyaklatan ti mapan. Uncle Berto! Umayak man! Dumanon ka. Ay na. Ay, makabadnog. Ay, Kasla na dagsan matawit mau. wan Uncle. Bagas ti kamuti kan saba. Ay dahi taman tinasayaat. Naimas nga ikapid dahita kamutay. Ay, huwag gayam. Ada pa'y biko nga awit ko. Nagluto ni Nanang idirabi, Uncle. Ay, kastaya. Mala, umay ka nga rog. Alaam dahi tadikat. Taintag kapay. Sige, Uncle. Ay na. Aw. Talagaan na laing lata ni Manang nga agluto iti ingkiwar. Saan nagbaliw ti timplana? Pa'y suday ta, Uncle. Kastaw iti kayat ko apan nakaluto na. Sana kas ijay magatgatang no daduma iti palengkay. Naangar. Uwan nga raw. Iso akay kayat ko tiluto ni Nanang. Ay una. Amang pa na imas day dyan nagluto, Uncle. Sana na kontrol ti gitana. Iso na raman. Ay, un gayam, Uncle.
apay aklos ti istor da Jessa itay lumabasak. Ah. Ay, saan mo nga mo aya? Saan nga mo ti? Ako, ay, mapankan tulat tayo, di balayda. Ah? Nasaysaya at no isulatan, timangibagakan ka. Ay, ala, naimbag man, ta nakapasyar ka manong. Uwan ading. Tada ko umay ko ipudnukan ka. Ah? Anya day tamanong. Kwa. Ala, ibagam lata, ano anya day ta? Ay, ayatan ka, Jessa. Ha? Jessa, day tatipod no. Nabayagan nga, gayatakan ka. Ay, sorry manong. Ha? Ladingitak manong Romar. Ngam na udikan. Anya? Kinapudno na, agkasar kaming iti boyfriend ko. Anya? Oh, apay kasla imbaklay mo tilubong iti kasta alangam. Wala tananang. Naudiak manun. Naladawak manun. Anya naladaw akas kada na udi nga ibagbagam. Awanan. Asawan naman tayo. Babae nga ayat. Ayat. Aya, Kaya magaya man. Di man lang nauray man. na, taiso pa'y ababae, ti aguray ken ka. No di ka kumanga minagkapoy-kapoy, di sanda ka naunaan manen. Oh, sakto kaya tan. Ah, di munto kayaten te? Tiagare ma. Urayang latan nga. Da babae nga. Garam kanya. Oh, salbag. Ay, unay kan aya. Kapoy kan tumaangamin. Manya nga ita, di naunaan da ka manen. Basta. Kasi ramidak. Nawan ti mangaram kanya ka. Babae ka. Aglak-lakaya kon dito yung nagtipantalon ko. Ita, 40 ket 2 titawan ko, ngem baruak paylaeng, Mr. Lonely. Sa anak meten a nagarampay, gapu iti buteng ko a masaktan. Tuy pagayam mo, Romar. Agyaman ak pagayam Romar, iti daytoy apakasaritaam. Ala, anyang harod ngay. Ala, di ka ngamin agkapoy-kapoy pagayam Romar. No adda magusto a mabalasang, di mo pabayagan amang ibaga iti riknam. Ngamkit di, rumbeng anakasagana ka iti anyaman nga ibunga na. Taadda makuna apan nakapaay, adamet makuna apan nakagunod. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Romar. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.